Ese weekend de finale cyangwa se ni weekend y'amafinale aremereye cyane tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu no mwaka wa 2025 ndongenda gusuhuje nkifurije amahoro y'Imana imigisha Imana itanga nakubwira ngo ikomeze kubana nawe ahwerereye hose gatano kuri gatano hanyuma cyane kuri we wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel yacu yitwa United Israel TV ndakomeje ndakubwiye ngo mu byukuri uri inshuti yakadasohoka kandi nawe ugiye gukora subscribe kano kanya ndakwinginze mu byukuri Imana kumpere imigisha myinshi uko natangiye mbibabwira rero turi muri weekend y'amafinale nabibaze ko uyu munsi tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2025 twinjiye ku munsi wa finale ya Champions League ni urugendo ruba rwaratangiye kera mu kwezi kwa 8 mu byukuri kugeza mu kwezi kwa gatanu ama equipe ahatana aba yatangiye ari 32 abo ngo bazigayemo ama equipe abiri byumvikana neza yuko andi ma equipe ageze kuri 30 yose yaratashye so abiri meza rero nuko ni rushanwa bavuga ngo sero myerezo equipe ni rushanwa ry'ama equipe meza mbyikuri so abiri meza kurusha yandi rero ku mugane w'Uburayi ni Inter de Milan Paris Saint-Germain baraza kuba nabo bikiranura bishakamo imwe yonyine uyu munsi hanyuma rero ni mbere yaho ngaho mbere yuko dutangira ndagira ngo mumenyeshe ko groupe ya VIP ni tariki 31 murabibona ko twabdetinze ibiciro mu byukuri twabyadetinze neza kugeza cyane kabikije ijana ku ijana ku giti cyane ndumva ko twabikoze neza nuko nguko bigiye kuzajya biba bihagaze kandi turashaka kuba abanyamwuga ku rwego rwo hejuru turashaka gukorana namwe neza cyane mu byukuri ibiciro bishaka ku munsi w'ejo biratangira gukurikizwa so uyu munsi rero ufite amahirwe yo kuza ugakora kuri bya biciro bisanzwe ndetse ariho na discount ugakora kuri bya biciro bisanzwe ukatugurira coffee mu byukuri maze ubundi tukabasha kuba twinjiza muri groupe ya VIP uzajiboneramo nababwiye ko ku kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa karindwi muno dukeneye cyane mu gihe shampiyona dahari mu byukuri mukeneye kumenya ese ni matches ziba zabaye hari mu kuba matches zidafite icyo zisobanuye cyane mu byukuri ama equipe arimo aragurisha imikino iki n'iki so twibwe rero twegere tukubwire ese ibintu bimeze bite ni gute ibintu wabikora neza cyane twandikiye kuri yo nimero ubona kuri screen yawe ni 0794448632 twandikireho tubwate se ko nifuza kujya muri groupe ya VIP bisaba amafaranga ngahe iyo coffee umuntu abagurira ni yangahe kuko uyu munsi bwo none tunafite special VVIP odd ya gatanu turimo turayigurisha abantu bose kabisa nawe ngwino tubaze ngo iyo special odd irasaba iki kugira ngo nyibone hanyuma dufite correct score abari ku wa gatandatu ni yapari bifite odd kuva ku ijana kugera ku 150 mu byukuri tubaze ngo irasaba iki kugira ngo yibone maze undi tubiganiraho neza cyane dufite team ya customer care igufasha neza cyane iyo mwasinziriye ndabari maso bari maso gutyo ku buryo isa yawe ari yose wakandikira saa 6 z'ijoro saa 8 z'ijoro saa 9 z'ijoro saa 5 z'amanywa saa 7 z'amanywa saa 11 z'amanywa mu byukuri abantu babasha kuba bagusubiza reka tuganire kuri match ya Paris Saint-Germain na Inter de Milan baravuga ngo this is the first competitive meeting between Inter and Paris Saint-Germain ati iyi niyo match yonyine ya mbere Paris Saint-Germain na Inter de Milan bahuye mu bahanganye nk'irushanwa tuvuga ngo na match ya gicuti kabisa muri tournament yari yose no bwa mbere bagiye kuba bahangana it's also the second European Cup or country of Champions League final between Italian and side after Marseille beat AC Milan 1-0 at 93 it's only time first side has ever won the trophy that final was also held in the Munich barakubwira yuko kandi n'umukino wa kabiri ni finali ya kabiri mu mateka ya Champions League cyangwa se cyitwa European Cup equipe mu Butaliyani igiye kubihangana n'ikipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma yuko mu mwaka w'1993 equipe ya Marseille yatsinze Milan igitego kimwe ku busa itsinda AC Milan akaba ari nabwo nshuro ya mbere equipe yo mu Bufaransa yatwaye igikombe mu byukuri cya Champions League cyangwa se UEFA Cup kabisa hanyuma ikaba ari na finali yanabereye kuri kino kibuga ino finali igiye kuberaho icyo mu gihe ya Bayern Munich kabisa mu mujyi wa Munich kabisa no kuri stade ya Allianz Arena hanyuma this is the Inter's 7th appearance in the European Cup UEFA Champions League final winning the trophy 3 times 64 65 and 2010 kabisa barakubwira yuko equipe ya Inter de Milan inshuro karindwi igiye gukina finale igikombe cy'Uburayi kabisa cyangwa se Champions League hanyuma batsinzemo inshuro 3 nibwo babashe kuba begukana igikombe muri 1964 65 ndetse no mu 2010 hanyuma bakaba bakubwira yuko batakaje mu byukuri kuri
batakaje umwaka uheruka baheruka gutakaza kabisa batsindwa n'ikipe Manchester City mu mwaka wa 2023 kabisa batsindwa igitego kimwe kubusa murabyiko ko cyatsinzwe na Rodri Constante. This is Paris Saint-Germain's second ever appearance in the European or UEFA Champions League final. N'inshuro ya kabiri yonyine mu mateka ya Paris Saint-Germain igiye kugaragaza ku gikombe cy'umugabane w'Uburayi kuri finale cyangwa se Champions League nyuma yuko batsinzwe n'ikipe ya Bayern Munich mu mwaka wa 2019-2020 muri yo sezo kabisa. Ikipe rero iravuga ko ikeneye kuba yatwara ikikopo kabisa. French clubs have only won 2 of their 15 major European finals. Bakavuga ko ikipe mu Faransa yatwaye ibikombe bibiri byonyine cyangwa se yatsinze finale ebyiri muri finale 15 baheruka gukina. Ariko umva ino statistique ngiye kukubwira kano kanya, umva kano point ngiye kukubwira kano kanya. This will be the 5th European Cup cyangwa se Champions League final to be held in Munich. Ati iyi ni finale ya gatanu ije kuba ibera mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Munich cyangwa se kuri stade Allianz Arena. The victors in each of the previous 4 were winning the trophy for their first time. Bakakubwira ko mu mikino ine muri finale enye zeruka ku kibuga cya Bayern Munich. Urumva iyi ni finale ya gatanu muri finale enye ziheruka kubera ku kibuga cya Bayern Munich hano mu mujyi wa Munich. Ibikombe byagiye bitwarwa n'ikipe igiye gutwara igikombe cyayo bwa mbere mu mateka, cyambere mu mateka. PSG nta gikombe ifite cyo ku mugabane w'Uburayi. Wabyumvise ko kana Inter iragifite. Inshuro zose zabereye hariya mu Budage. Ekipe igeze kuri finale twara igikombe niyo yatwaraga igikombe. Ati se byakozwe nande? Byakozwe n'ikipe ya Nottingham Forest mu mwaka wa 1979, bikorwa n'ikipe ya Marseille mu 1993 nayo babwiye ko yatsinze AC Milan igitego kimwe ku busa, ndetse binakugwa na Borussia Dortmund mu mwaka wa 1997. Hanyuma Chelsea bikora mu mwaka wa 2012 murabyibuka neza cyane ku mapenalty aba Drogba n'abandi bose bari bahari. Sinzi rero icyo bisobanuye kano kanya, ariko bigaragara ko ekipe igeze kuri finale ari ubwa mbere mu byukuri cyangwa se ari itaratwara igikombe igakinira mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Munich. Biragaragara ko itwara igikombe. Mbababwira ko urugendo rwa Bayern Munich cyangwa se rwa Paris Saint-Germain plutôt reka duhere kuri Paris Saint-Germain igerekeza mu mujyi wa Munich. Urugendo kuntu rwagenze mu matsinda yari yarangije ari ku mwanya wa 15 n'amanota 13 kabisa, yari iri habi cyane yazutse ku munsi ya nyuma kabisa. Hanyuma yepeje kandi muri kimwe cy'umunani cya 15 kirangiza mu kino banza kabisa muri qualifiers za kushaka tike kimwe cy'umunani batsinze Brest ibitego 3 ku busa. Hanyuma umukino wo kwishyura kabisa babasha kuba bayisirasa 7 ku busa. Hanyuma umukino ubanza wa kimwe cyakane batsinze Liverpool, batsinzwe na Liverpool igitego kimwe ku busa bari mu rugo, bajya kwitsinda igitego kimwe ku busa nanone Anfield bakomeza kuri penalty murabyibuka neza cyane 5-5. Hanyuma Paris Saint-Germain muri kimwe cya kabiri kabisa muri kimwe cya kane aho hari muri kimwe cya 16 cyangwa 18. Hanyuma kimwe cya kane batsinze Aston Villa mu rugo 3-1. Hanyuma bajya gutsindirwa kwa Aston Villa ibitego 3-2 babasha kuba bikarifia. Hanyuma muri kimwe cya kabiri basezereye Arsenal kuko babanje kwitsinda igitego kimwe ku busa mu Bufaransa mu Bwongereza. Hanyuma bayitsinda ibitego 2-1 mu gihugu cy'Ubudage cy'Ubufaransa plutôt. Hanyuma Inter de Milan yo yarangije ku mwanya wa 4 ntigeze ikina match de barrage, yatsinze imikino 6 inganya umukino umwe itsindwa umukino umwe mu mikino 8 bari batsinze mu matsinda, yazamutse ku minota 19 iri ku mwanya wa 4. Hanyuma mu kimwe cy'umunani kirangiza yatsinze Feyenoord ibitego 2 ku busa isanze wayo. Hanyuma no mu rugo ibasha kuba yitsinda ibitego 2-1. Bayern Munich kandi bayitsinze ibitego 2-1 bayisanze wabo. Hanyuma mu gihugu cy'Ubutaliyani babasha kuba banganya ibitego 2-2 bagiye kunganya na Barcelona mu rugo ibitego 3-3. Hanyuma muri kimwe cya kabiri kandi nanone umukino wo kwishyura batsinda Barcelona ibitego 4-3. Hanyuma ekipe ya Inter de Milan babwiye kwiheruka kuri finale mu vuba cyane kabisa mu mwaka wa 2023. Iyo image iragaragaza iki ekipe bari bafite muri ico gihe, ese hahindutse iki? Mwizamu 2023 kwikipe yabanje kuri finale bakina na Manchester City yari Andre Onana, yari mwizamu yambaye 24. Hanyuma uitwa Baston yari yambaye 15. Hanyuma 95 plutôt. Hanyuma Akebi yari yambaye 15 ndetse na Matthew Damian wari wambaye 36. Bari bafite commande Denzel Dumfries kabisa, bari bafite kandi Di Marco. Hanyuma bari bafite kandi na Brozovic mu kibuga hagati, bari bafite Nico Barella inyuma ya Lautaro Martinez ndetse na Aydin Dzeko. Hanyuma uyu munsi wa none baraza kuba bafite Ian
Sumel hanyuma Bastoni n'ubundi yacyambaye nimero 95 Akheribi yambaye 15 ndetse na Ian Biseke yambaye 31 hanyuma Denzel Dumfries ndetse na Di Marco ntago bigeze bahinduka Kalunaglu na Mkhitaryan kabisa nibo bari mu kibuga hagati Nico Barella ari nyuma ya Lautaro Martinez ndetse na Marcus Thuram hanyuma ikindi wamenya 11 beza hagati ya Paris Saint-Germain na Inter de Milan uzi combine mwizamu ni Ian Somero muzamu wa Inter de Milan hanyuma Nuno Mendes Dumfries ndetse na Ashraf Hakimi muri defense ya batatu hanyuma Nico Barikola kabisa ndetse Kivisha Kvaratskhelia kabisa ndetse na Vitinha ndetse na Dembele nibo bane bari muri mediane hanyuma Marcus Thuram Lautaro Martinez ndetse na Doué nibo bari kubusatirizi kabisa ani agenda ani asigala prediction yanjye kuri no mukino no kuza kugura corners ko ziribuze kuba zigera kuri 11 over 10.5 corners muri uyu mukino mu byukuri nagare umukino uribuze kuba woroshye ariko kona 11 zirashoboka cyane wakibaza ngo zifite odi akangahe kona 11 zifite odia 2.45 masha hanyuma ariko nakubwiye nguze kungurira Inter de Milan kuza gutwara igikombe Inter Milan gutwara igikopo kabisa Inter de Milan gutwara igikopo rero nabyo bimeze neza kuri gatano reka tuve aho ngaho tuzamukira mu tundi tumace dusanzwe tuno tumace mbabwira ngo nutwo mu bihugu rwose bitari iby'umupira cyane tuzamuke kabisa ndabashe ko nababwira ko tumacha duke nta analize nyinshi turi bukore kuko nazanarije nyine izi match zo ntago ndi bujye mu bintu byinshi Racing de Ferrol na Sporting Gion kabisa mu gihugu cya Espagne mu cyico cya kabiri ni 11 cyangwa se 10:15 i Kigali ndaza kugusaba over 1.5 goals muri uyo makino mu gihugu cya Uganda mu baturanye ariyo cyo bita Stanbic Ugandan Cup cyangwa se igikombe cy'igihugu mu Bugande cyitwagwa inkunga na Stanbic kabisa wana kabisa ikipe ya Kampala City Genswe iraza kuba yakire Vipers maze ubunitse kuza kugusaba Vipers kuza kuba itsinda uyu mukino Wydad Casablanca na FC Porto mu mukino ya gicuti kabisa ndaza kugusaba over ya 1.5 hanyuma Malaga na Blogos nanone mu cyico cya kabiri muri Espagne nza kugusaba Malaga gutsinda dusoreze mu gihugu cya Egypt ekipe ya Zamalek iraza kuba yakiriye Falao maze ubunitse kuza kugusaba Zamalek kuza kuba itsinda uyu mukino Monami reka dusubire ku munsi w'ejo dufite finale ya Champions League ku mugabane wa Afrika umukino wo kwishyura mu gihugu cya Afrika y'Epfo ekipe ya Mamelodi Sundowns yanganyije na Pyramid bitego kimwe kuri kimwe uyu munsi rero ni umunsi wo kugira ngo ku munsi w'ejo bajye kwisobanura mu gihugu cya Misiri wana Pyramid na Mamelodi Sundowns ani agenda ani asigara reka duhure muri video zacu za ku munsi w'ejo kabisa tubashe kuba tubiganiraho neza 5 kuri 5 hanyuma ngiye ndaza kugaruka kabisa ibintu bimeze neza 5 ku kandi kwandikira kuri 079444 maze ubundi tubashe kuba tugusobanura ku bijyanye no kujya muri groupe ya VIP service biki VVIP bisabiki collect squad bisabiki n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kabisa monami ndakunda cyane ko namwe mwahise mukudukunda mugire weekend nziza ciao